Apa usah ulang. Mrs. Koda so sang ko po di kan. Kebetulan keketuan kebetulan buat kedong try buat ulang pen MBA ni just press. Kabalong hai kabalang Presbyterian Mauritian hai kiterikat pernah do Pariang ilalong o President nu beningkang Mr. Sirani. Dia nak kata dang ni one pie patcha kata jaka bani ni dah semua purang try pernah what ya B cross linggo ibalong i rangba i pastor i nang sharai ibal menshua but free but kajingan so i kalong kupuble u ai ka credibility ya ka kajinga linti ke jonga ba Moses Aaron Joshua Caleb i klan menta bangidang propose nam banyak bangidang long klan kumangdang sa Moses nam tu long try to kajinga linti